Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Unongwan RTI uba dispersing rani hakasngi palay ka khatsanterik unay luar arjar arpuar. Ulokano aba buon tili kali jong riu shimet kiba shupin kala taksi kamay mansyuk kamay bean hasurok kenong ba shlong klem ki kot kisla kiba biang hadien balayo ya kastika balaay na ka office jong superintendent of police ka East Khasi Hills district hakador shipo hajar tingka hakajing ekran bigila patay kubor uba dispersing rani ulay thu magani kajing kamay bean jong ki kali riu shimet kiba shupin kala kali kamay klem dapen biang lut ya ki kot kisla kalawara ya kajing akan at ka bajur bah apa yang kinongnya taksi kamay anong ba shalong supaya sang tu dikitu lakam antara sini gede ka RTI ka banga sumit apa office dong Director General of Police te ka RTI banga pan hangte gede bek halor ketuga scam ga ba yede be ketuga komthit kali jong tu IGP te kata di manukong te habede bagane yang mentang apa dia report re ka alam urgency pula dah bede bagi kam ke bangal ayo report tinggal awan nam tasni nam tabana ya first friend te kumuskan ma yo phi ba ani ka RTI nga submit po office DGP ka lai kuwe terik na dokra araja arwa re kalong ke ba langno ba te office DGP tu sni ba submit kalong ba abanga submit dengan RTI sapo ka reception kimtre dengan RTI giong ba sa operation alor kimdei ban distrib RTI kata ka penengok bahayang ngala la pha yang aspo legal cell adien bala ali legal cell ki pha bang sapo na pha ki pa bang seneng te kata ka penjenjar bahayang hat gosnia tu kalai kuit dik te hadien da ka jingya kren namar ba ka karkom ka RTI abhi ba ki application da ki lihat da post office nane da ka ba shuai lene nangkong ka kamram jong office kaliban surisi apa igane apa reception te kamram jong reception hangtu gidei ban forward ya ka RTI sapa OPIO dari kumbalong apa DGP ngi wat ya ki rule jong ka RTI ak kimtip namar ba ki itu ki barit ke ong ngi ngimtre namar ba sha pressure na lor ba phimdei ban sim ni RTI tadi ka ong kali ke ba sosi ban ya thu ya phi ba what office DGP rakim tip ba halor ta tentu sngi jai begitu gi staff ting-ting gi mat gi ba pling tu suburum yang ani akan orkom ki receive yang KTI hadien bagara receive yang ga RTI te nang lanjonga on pi what you sngi ye ngan nya support CIC ngan ye thu yang ni ga jinglong apa office jong pi ti hadien ba receive po ya ka RTI ngan lawan yang do yo boss jong ga commission jong ka information act jadi malikan dua ya CIC yang ni, tu CIC lah orang yang ada komplain. Te nak ranjungan orang yang mentang yang dan dia komplain, namar bagi beri ki staff itu dah receive juga RTI. Te orang yang bagi no ki office nang ni sikmat. Lada ki kentai ya ka RTI application, lada ki phalan baka post office. Lane ki lihat di resume kadon kam betang ban poi reception. Dia melapoi reception te kitu gin hap pedang bega ada kim pedang CIC lah yang badi ban ujuar bet sangat na bang ni ala parti action te gani ka RTI ka bang wanra mata sngi ka de halor bang ayo ka complain nak babun kinong bu kali namar bagi ong ba kaladon ka huri hura ba menta kumbas kan mau ya phi hau ne banai bala deb na kaliang jongka East Khasi Hills local taxi welfare association ka complain jo minister halor kani kejing isu istekar makwara kata ka corruption na po department na po police te hadien bala complain dengan ka East Khasi Hills local taxi po minister te dasakiat la ada ardam pensange na istekar te hadien bala pensange ngamtip hadien bade kami biang ko ardar bansam yang istekar kejing gali kalong balik ka ni ka East Khasi Hills local taxi ka pensange ya ni istekar kadau ba kalap ya kata kajing bamsap nene kata kajing keno ba kata ke office du DGP ka bamsap nene ka sim ya taikar ki agi fix taikar kun ngam tai
te hapo jingalam jong wan don bok jarwa de syag la te istom man persangi istikan ni susi la isu beng istikar hadin bali isu istikar mental ai bena sai bena kelami biang istikar ke jing kajing bunyi keno ki pai ba ki ong ba hang te po office SP ya ka we istikar ki sim hadu ispo haja kelam kot kali kelami ai thiek kali thamai ro manga ma phiro bila ben thiek kali thamai sir rong lokal ai nomor stem thiek istikar nang te ispo haja tastajab. Di hadian bangalap ia kata ke jing keno jing budi masyek kai yang makan ka out. Komen up ne. Ngasyek yang mau bai syang alap bun bai kali po shalom. Du semolai sini sanding sini baru kai sudong kidoni kali sya ki ba airong stem ki ba sit kali rong stem gumtu rei ka kali ba kali private. Hadian bala kali pi yo nang no kani stai kar ki ong ba ki keno be na po SP office. Ungkat no ane sipo wajar gue. Kata kadai ke bamla mudur ba kinompat an kipan Kenya. Ngam tip kali ke ba sisane ke ba bakalan ring ke ba ngapit ekstekar kadai be ju ekstekar ke ba ai na po SP office. Nang te na po SP. Te gani ke wara ka jing huri hura menta po ki we ba habro ke asion nomor bali kitu kali ke ba siu hok ya kot kali da live ho so wajar sisnem sau ko wajar sisnem. Ndai kidon be kali ba khamsiu ko ri tang na kada ba kisiu sipo hajar ngte da ki yat mon be kitu kali klem permit yat ha ta ka jing siu sipo hajar ru istakar dikata ka de ke ba da ki pulik ke lam be kam ke basniu ka de ke bangi pa ba isa kal ngo nomor ba ha jing siau pulit be bon yalam ke ti ba ha ne kumba yo I kan ke report ka pau ba pulit hi yalam ya kan ti ke basniu ni ke report ka ba ngapa ne ka ada ayo kindly provide me information as to why the traffic police of East Kasihil failed to check the self-style local taxi piece with fixed car in front of the windshield. The hengnek juba ki ong ba strictly instruction has been given to the in charge of all the 7 traffic branch along to conduct checking of vehicle on daily basis, especially local taxi. And if found strict action are taken as per the provision of the law. It is to be even informed that recently there are 3 number of fixed car has been detected and action has been taken against the violator. Tangmat hangni ka adon ka jing ti action lah dia maka complain mga ba kadon kum kata te da inform nga ba lightly taxi ado menta layo tai kali ki ba ta dak taka stai car ke basu ai nang tai ka ka dor sipo ja te kani ka de ke banga banaka itu nga aktivis nge thu si ba ki pulit lale kam ka ba kumukan no ai ga kam ka ba bean ke ba sushi me ta stai ka si ko aja la dei hok ba ka tu ka is ka si lo ka taksi po ka nyelam yo wan don derwa ban penge ban pandu is ka si ko ta si ko aja ka we tang si spa ne si aja tri ka operation ka ta dei bon ko ka ba ar ba de ka RTI ba ngayo ang ne ka dei ba ngayo ka complain ba gidon gi kali jong ki pulit ki ba checking man ka si yang te po nyumer. But kita ki kali pulit kede ke number kede ML05D Ndriu Kendai kede ke auto standard. Kawe kede ke ML05E Ndriu R Highway kata ke Swift. Nomor lai kede ke F Ndriu North R Kendai kini ki kali kede ki ba syong de ke officer. Kili sek keling. Te hadin bangayo complain bong ba kani ka jingsek kali ya de pulit da kini kali. Hadin bagi syek ya kali jongki kim don kod don sla kim siu kajra te ke jingkali kelong daki polis gile akan ni gadur kumno kino ban syek ya kali pat ba te kani ke ke wara ya jingla aranya po police department namar ha jing sya kadi ki polis ki bara itu kali kitam ke officer ki di ban penbiang ya kod haswa batin kedo kti yui ndai kumbayo I minta kira keleng itu kali kelem kot tam sla ni shek kot man kasni keleng yal dem don kot don sla mo biat ni kot ndai yui pada shek ben man kasni pini hang tai bekali ha po spot pini po antai po 101 je itu kali ka swift ke rong bayong we po syong tu officer be jrong ha tip doi we tu nda tu we de balang kot be syong tu fifth na we ba tu we ba yong ba itu real like handai itu hadian bang ada RTI yang ne wa inform yang wong ba kani ka vehicle ML05D Ndriu Kendai te ya kani ong ka according the set officer was compound fine as per mutika pa hadian ba complain RTI kemud kana kadang ko polis ati action ini gi nomor kali
Adin malah komplain te kila aksio no kot kali. Ki kata jing kwa jong la kalong ngamut bang abisni polit ndre nga peni ya ganti ka badai lada nga priu babet da de la ki kidol ngele ban penbet da mla penbet tem kolam no apni kumne ban tharong la de banga ko apan khamrai na ka tu basni ba shek kali an khot pi ki press face to face ang tu dikitu la khamrai ngam kwa ban pen khamrai ki ngale be da ganti da ka ba le kumne khnang ba kitso thu ki ba kin na mai aran itahi bangawan rai pi mentasni lor kan ni ka ni ka number 1 pada kindly provide me information along with photocopy of inquiry report submitted by IGP Law and Order MK Singh as published by Shillong Time New Paper Arsau ra ada hari kan ni adu mentang ampat yo ka report mentang urgency nama ka rai kan ni nama ka wara ko huri hura po ke action bangladon gini show ya dadu na mentang kan ni jing issue yang ni kita ka takadar 10,000 kawis taika nama kajing huri hura mentah bun kali kibaya kempan mit kitu besiu hok ya permit kawara kelong panikai sniu ta no aja kitu kiberiu kibaya ya kali kebakam kon ndai na arti ai kana kam dai na arti ai kana kane ka arti ai ngale adien bangayo komplain bangadon ki evidence kibaya kali keleng kan kon kam sla ya doni bigiden apa ko mobile adien mentah ko kan ban sek kali ka subha thi kasubah ban sek kali sulai ke mobile aktif kadai ke private ne kadai ke lokal adin bang lalai kadai ke mobile ngalak ke masih spat kali ke bersyuat klem kot klem selam tu ngasu sek tang spak tang kedambar private ya ke mai kat bang. Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.